Kini kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kini gilong kijing pentip ibedai bat COVID-19 mentah kesni santarik Oktober arhajar arfo but kies ki batamai ki bangiyo mentah kesni gilong shispa katway but na kini new fuar gidan po East Khasi Hills khat khandai po Ribhoi shifo po East Jaintia Hills nrio po West Garo Hills Ar po West Jaintia Hills, Iwe po Southwest Garo Hills, but Iwe po Southwest Khasi Hills. Life in new kikis ki badai ki armed forces, paramilitary forces, na transfer na po East Khasi Hills po Ribhoi district. Baro ki active case ki bangidan hadu mentah kesini gilong arhajar arspa kadnyo. But na kini si hajar sanspa nriu kidan po East Khasi Hills. But life are nakini gide ki armed forces, paramilitary forces. But Shihaja Samspa life usao gide kiwe. West Khasi Hills Chifo, Southwest Khasi Hills Kandreo, Ribhoi Aspa New Fusao, but nakini South Fulai gide ki armed forces, paramilitary forces. But Aspa life way gide kiwe. West Jaintia Hills life ho, East Jaintia Hills life ufra. Shispa khandai fufra gidan po West Garo Hills, but South Fusao gidi armed forces, paramilitary forces, but Shispa San Fusao gidi kiwe. Hapo Southwest Garo Hills gidan life nyo, South Garo Hills gidan Chifo, East Garo Hills Khatsao, but North Garo Hills Arfusao. Kikis kibala recover. Kibatamai gilong khandai fufra. Prafuar gidi na po East Khasi Hills, but na kini sao gidi armed forces, paramilitary forces, new fufra na kiwe. New gidi kiba la recover hapo Ribhoi district, san na po East Jaintia Hills district, lai hapo West Garo Hills district, but iwe hapo West Khasi Hills district. Baro kelum lang kiba la recover kilong sao hajar sao spa khandai fuwe. But kibala khlat no hadu mentah kesini kilong san khandai namari dan iwe bakhlat mentah kesini but niyo ay kajing tip mentah dia nak kata kadau kini kibakhlat kila poi hadu san khandai kites ki bangi lapha ze hadu mentah kesini arbaji menski kilong silak nrifu hajar nyuspa nyuf khandai but kibalong negative kilong silak santusau hajar khat ar te baru kites kibangile mentah kesni kilong si hajar nyuspa saufo kibriu kibarung syapo kajela kajangi hadu arbaji menski mentah kesni kilong saufu sau hajar aspa Pra. Kikis kibatamai Shispa hadwe ngut ke break up kalong kumni. Hapo East Jaintia Hills shipho ngut paro gide ki high risk contacts. Hapo East Khasi Hills new fu ar ngut. But niki ki new fu ar ngut ar gide na po Bishnupur cluster. Nriu na po Garo line cluster ar gide ki health worker arfusao gide ki high risk iwe ide na po IGP iwe ide na po Jayao cluster Laban cluster iwe Lumova cluster R Badan Riting cluster iwe Molai Nong Lum cluster Khatsao Mopram cluster Shifo, Oakland cluster Iwe, Returning Iwe, Rilbong cluster Sun, but Rinja cluster Iwe. North Garo Hills Iwe, Ide high risk.
Riboy Kat Kandai, Health Worker Iway, High Risk Kat R, Nepa Cluster R, Returnee South. Southwest Garo Hills Iway, Idei Napo Mahendraganj Cluster. Southwest Khasi Hills Iway, Idei Health Worker. West Garo Hills Nreu, Idei High Risk. But West Jaintia Hills R, Idei High Risk. Idon Iway Bakhlat, Menden Kasni. But ini Idei Manoranjan Deb, San Pesan Senam Garta, Shenrang. Idei Bashong Basa Apo Mauba. Idei Ikes Kiba Shet Donjing Shitom Hypertension, but diabetes, but idon ru ke history ke mencua bayi shitom naka jingpang stroke. Ia attend ke emergency hapo negrams haka arfun riu tarik ubanai September arhajar arfo, but kita test shamba ilong positive ya COVID-19, but la chef siapa COVID ICU. Kila ai kajing sumar Hendrai namar kajing shitam ila khlat no haka sauterik u Oktober arhajar arfo haka por sau life fra janmir. The cause of death kadaw jong kajing khlat yong bagadai type 1 respiratory failure, don rubat COVID pneumonia, idon but ke diabetes mellitus, hypertension, but kata condition ke begiong recurrent CVA, kemud recurrent stroke. Nah, try kat tu, dan ini nak yang Jofi. Sir, Manan total debt like 54. Yeah, yesterday the total debt was 54, and I give you another 4. That is 58. Yesterday, you were not here. no, you sent me in the evening. No, you were not here. I have given another 4 yesterday. You had 58, and one more now, so 59. More. I think you can get from your colleagues the other 4. Ngilai I berkecing kiu bun kikis kidai nomor ba ngimbut ya ki protocols kiba ngila aina health department berking. Teknang bangin la ban yada na ganu knyang Jepang ngi kentu biang sa chisin ba baro kin bot berking ya ki protocols kenang bangin la ban la na kni kejing saprang step jong knyang Jepang. Bat ngilai I menta kajing bun jong kikis bat kajing duna jong corona care center ki jongi te kat kum ki protokol ki bla penmi penta na po ka health department biang kalong ba itu ki ba mdan symptom kemut asymptomatic suppose ngi ngin pelad no yaki klam kadon kajing test but kin shong quarantine sayeng sa news ngi kamut barakhat khat news ngi hadin khat news ngi ngin pelad no yaki nomor kat kum kajing syam juga ICMA kila ai daga basya ba hadin khat news ngi kanum dan chu kajing ebet na kini ki badan yau ni u virus kena takada kani ka napo health department kila penmi ya biang ke protokol ka baya buat betik but ke protokol jong ke ICMR kemudian jong ke central government. Ni haban ni imlang but new virus, ni haban penyiap new virus apa kijing mut jong berkat kijongi. Na kata-kata ka adai kapor ba ngin pet bat ngin treat ya uni khnang Jepang kum kiwe kita Jepang. Ndrei kumbang ile ikwi kita Jepang kibang perking kibang shim ya ki precaution ya kani ni haban shim ka precaution ka bakham long extra but banyada nau ni kutang Jepang nga ong biang sasisi lightly ki bangi ai ki bangi la banyo kjingeda kata kamas
sanitization jong kiti ban le khoi but ka physical distancing ban penjengai ni we kini gidi gilai teli ge bangila ban yada ngidang ye kamas namar ngi buram ye ladang buram ye kamut kamas kalong hajrong khmut ka ba kamdei spo katmo namar lagar hab spo katmo kamdan jing mentoy ruyan but kawai ngidi ban sutu uni khunyang jingpang nagi lai teli ula bandru ka sentur ka khmut pat ki khmat ngila ban yadai kini ngila ban lat na ka jing safrang ka ba long step ngamnum ong ba nginum yo baro ini yo lut tang ba ai nuan ski khnang ki ba sitam ngila ban ai ka jing sumar kham klo yiki pat ken mau ki barang samla kala banum kata jurifi hendrai pira pada yuk yang jempang shaliyeng te lada film buat ik protokol shapo shabar por ba fimi pira shiyeng ki ban sitam gindai hi na yeng jong fi lada kidan kitu ki badan jeng sitam lupa lani ki bala ham san garta bat ki kelung ki khna tementah kan ni ka jengbu ya ka fine ka long ba kila ai bor katu kan ni ki bala ban fine ki ngatrai lada ngisi fainut kat badan barakhan ngan muka ban kata ai palat ya kata hendrai kalong ai ka mengikwa to ya kata ka bang iladap ayu da kaliang ka ai kata kan wan kan ya lang ki badai ban le ka ni ka kam ngathai kin le hi ka badan kam hendrai ai ka bang isothu gedai ki ni ban sothu. What we should understand very clearly is this: responsibility starts from oneself. Kajing kit khia kadai naladehi ban perking ban take all precautions, question of fine will not come in. This is a time of pandemic. We would not like to punish anybody for this. If you follow, very simple. If you don't follow, then it becomes complicated. It becomes complicated. Why? You have to do the contact tracing, and when you do the contact tracing, I have seen many people have denied. There are so many people who have denied, who don't understand. Ki don buon gibriu ki ba kem sotho ki ong ile de bangi biet ngim sotho ngimi na khmat ka tibi beda ki batai kum ki bastat ye ki ibar khot shafang khang jipang shafang kumnu ko hospital gariban treat kumnu ko hospital gariban ong kumnu ko hospital gariban ai ka advice ki batai lo di kita larangi pensai beda ki ong bangi ngide ki bobi dal haba dangdan ka po ka jingbi dom sotho nai batai start na fi batai start pin kelumar lo dia barkhot tela da fiko abane dibit alor kata tingidon mangingidon ki expert ki jongi kin percaya ki vi ndrei provinsi ya telap ki lembaga jing batai start ke bah samdon jing start ke mot kanomon ra ya ke jing bah la da fi batai start da ka jing sotu da ka jing tip kan ra ya ke jing bah ngim ong mangi dei ki basta ngi ya thu bat ngi ai ki kubor kat kum ki jing puli kat kum ki jing patha ki bengilayo nadu central government kam dei ko share kran kai ko manta kasi fi ong long positive la shai long negative kam dei ka kam kai gani habangi test ngila ong positive ka sa positive larang test adin kalau negative ke sa negative la kat badang long positive ngi ong positive larang ong manta ba kambet shu kata ka dei bakawan naga jing start nei basu ong mangi manta bangim dan jakashu ta kadang shupa kam dei kamta kada dei ka bangi dei perkhat sani dei tai sani wat kini dei kirai jong government tenang ni syakman ngatrai kin nang dan syuk kirai jong government bat kin sepen sngau syakipat ba halor kini gi jai barok